ئێوار باش بینەرێن هێژا و خۆشتوی بینەرێن بادینان سات بینەرێن ئێوارە بادینان خۆشحالین جارێکا دێ هەموو هینگەشتی نەفێک و دوو ji bo pêşkeşkirina barname hewaya rojane êvara badînan. Bîneran me ku nizanin ku ev bername rojane tê te pêşkeşkirin û di roja jî da em radîn mêvandariya kesanekî yan çend kesana bo yekê fêrî giftûgoyek bêtekirin çav giftûgoya ya girêdayî projê ve yan jî ya girêdayî bizanîn û zanyariyên mêvanê me rojê. Bo piter xizmetkirina hewayên hêja xweştivî ev rûkam rabûne mêvandariya doktorê zor berês. Doktor Şevan Korî taybetmendên iştegeriyên sotin û ciwankariyê. Anehiya Xwedê babetê me ev rûke dil ser wê çendê bîtin em ewilî behsê wê çendê dikin ka sotin çi ye çend corên sotinê hene çawa dê mirov xwe parêzîtin sotinê ew kîş sotinin bine egerê wê çendê ku niştegerî bû bêdekirin yan jî ew kîş sotinin ku bîte egerê wê çendê ku mirov jiyana xwe ji dest detin. Hejmareka diya pisyarên wekî vana anehiya Xwedê dê ji doktorê berêsê nekirin. Hînên hêja û xweştivî jî şêm rêya wan ji marewên ser şaşa me diyar. Hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pirsyara heve hebî digehîte doktorî. Doktor destpêkê tu gelek xeradî ser sera ser çawa ev rû bo êvara badîne. Spasiyet etkim kank bilbin. Gote em mêvandarî bername xwe Zor kirin. zor spas. Hêvîdarım hatname jî mêfabe bo bînerên badînan sat. Zor zor spas. Doktor em dil wî çenî destpêkîn me fêtin em bû bînerê xwe em bû xelkê xwe diyar bikin ka sotin çi tişteke çi nexweşiyeke eger cenabê te pênaseyekê bidete ser sotinê işlayê nojdarî ve elmî ve zanistî ve dibîjî sotin çi ye? Sotin jî wek çi nesaxî dibe bêjin ev be makro travmayî yani te bêjî travmak mezin e heke di encamê de mesahetek ji leşê insanî dibe birînek fereh leşî de mumkin nevî be mumkin gelek mumkin 100 sadê mumkin 50 sadê dîf egera sotinê û mesaheta wê û ka bê yani sebeba wê û mesahet bê ka çend e. Sotin jî dibêjin bîdayeta yani mişwarekî gelekî ezab û teab û destpêka nexweşiyeka mezin e. dirêj û dirêj. Na hinek dibêjin mala mane sotinê mane serveyê. Ab xewizanîn yani pîst heke em bêjin yani wazîfeyê pîstî gelekin ew jî leşê mirovî yani digirê himayet dike ji awamilê xaricî. Paşî menaa paşî riya pîstî re em û tu hevniyasin meselen tu esmerê êdê eşqerê êdê spiyê êdê reşê ev jî riya pîstî re. Heta lê pîstî dixe vîtamîn hene bo cismî bo leşî çê dike îmûnîtet menaa tebadil yani wek dibêjin yani gelek wazîfe pîstî hene hege tê sotin di encam de nesaxî hêdî endamê ê hindirê însan jî ew jî têk diçin. Îca li dîv mesaheta sotinê li dîv wê jî mişkilek ka bê çendî gelek bi hindî jî xeter zêde dibe. Zor can. Doktor mirov her zanît sotin e yani kesanên wekî me zanin hema ev sot. Bes tiştekeye ku em bêjin sotinê jî curên xwe hene ev sot bes ev filan sot ne evêdî sot nadiye evêdî sot ev sot ne yani curekî wisa heker hebî jî serçe esas hîn nav lêdinin ev sot narakem êk yan du yan sê em ê mesahetê wergirîn em ê kîrat ya sotinê wergirîn em çi dê wergirîn. Belê sotin taban heye corê sotinin û derecê sotinê jî heye. Corê sotinê heye sebeba sotinê an egera sotinê çi ye? Sotin heyî bi avê, sotin heyî bi agirî, sotin heyî bi karebê, sotin heyî bi hetavê, sotin heyî bi mawadê kîmyawî. Yani ev corê sotinê em dibêjin sotina kîmyawî, sotina avê, sotina mesela em dibêjin skalber yan jî elektrîkal yan hene temas destê wî gihîşt tiştekî leşê wî gihîşt erdekî û sot. Paşî derecê sotinê jî tên. Sotin heyî derecayekê sethiyê yani serve sotin. Serve ewa asenahî tir e ne pîst tenê yani pîst xwe jî ew jî dîv tabaqayê heyî a sethî bes sor dibe û heyî meselen ew qaşil jê radibe qeşiritin ew jî derecekê û heyî spî dibe û req dibe ewa jî ihsas tê dinamîne ew dereca sê heyî û heyî dereca çarê heko gihîşt ser hestîkî yan adala derket yan hestîk yan tendom ew reh û ew derketin heta dereca çarê jî heyî. Îca li dîv
درجه والديف جوري صوتنا بمرو تعامل الجل نساخي بكي يعني الجل حالته او صوتنا بكي كاب السبب چیه مثلا معالجه ودسبيكا علاجي ده صوتنا كهرباء ده جدای پیچکیش صوتنا ده يعني اكيماوي جي جدايش صوتنا ده بله دکتر کیش و مطرسی سر جیانا نساخی مثلا ایکی اوی کو جنابتا گوتی درجه ایک یا دو یا سه یا حتی چار کیشک بیتا مطرسی که مروف بیشتن اف مروف مادم ما درجاوی پلاوی دست نشان کر مطرسی جیان دست دانه ایدی اوه چو برف نمانه چو افا الديف درجه والديف مساحته هي يعني هاي درجة هاري كير بمساحات 2 صادة به حتى 5 صادة به حتى 10 صادة بشي او مترسي او سر جياناوي نينه بس كهرب هاي مثلا ديار دكي او جي الديف اجا فولتاج كهرباء مينه كهرب هاي يك شول دكل سر باني شول دكو توتر عالي هاي فولتاج دقريو داويجي او انا مترسي جلكي سر هاي هنا كان دستيوان جيفد بن بيوان جيفد بن والجل هاگش سلال آوید جی ممکن میلاکو تشتو تراوما دیجی چید من اما ما ترسی بهتر چید من وکی دید درجه نه مثلا درجه سیه به یان دوی به الدیف مساحت ادمینه هچن مساحت زیده به هندی ما ترسی بهتره پاشی تش ندید دین مثلا عمر بچیک زاروکه بچیک مساحت تاوی یعنی هاگه 20 ساده به ما ترسی بهتره وکی یکی جحیل به 20 ساده مناعا او يعني جحيل مقاومة بيتر زاروكا كي يك ساليان چند هيفي باشت تشنيدتين مثلا انسانك صوتي الجل صوتنا نساخين دهنه وكان بيجن سكري نساخية دلي نساخية قولشيسكا نساخين دي بري الجل ويهاب بري هابل دف وجا صوت جي بو دبل يعني تراوما افاجي يعني رجا مرنه زيدتك وباشي درجانه زور جان دكتور جنابته بحثي صوت نيكر مثلا صوتنا هيا آوي صوتنا هيا آگري صوتنا هيا كهرباء موادك كيميائي طاوي وحتى ديمائي باشه او كسي كوب هر ايكش واجورا هاتا صوتن چو هاتا صوتن كسان در دوريتوي هنا يعني مروف دو ايك دو ده حتى ديمائي في چبكن يعني هما دي خولي ديو بيگهين يجهكي يعني يب آويت تا صوتن فيت تو هندك ارشادات بدأ دي خوصة تعاملت قال كي حتى تجيني دفنوش داريان حوار هادني يه كهرباء بيت في سر داريت قال كي يه موادك كيميائي بيت خوصة بيت يعني بالكو قالك ايش مهزر كان افا صوت آوي بيدا كا افا صوت يعني ناف بطني كي وركو يلا ببا يعني كيشك باشتره يعني بشين هاري كارتره بونا ساخي ماله يعني جوري بيتر إل دف مع المجتمع انه صوتنا كيميائي بيش كي كيمن بل بس كهربجي كيمتي جواني دي كيمترن اري بس آگر و آف يا برا بيتر آگر و آف و شير و افتشتانانه راستي حكيم بيجن آگر يعني نساخك صوت او انسانك صوت او معروفك صوت يا مهم بري دسبيك يدد دقاء اول دقاء دد مرا سببا جهشتي ويا راوستينه يعني بروتسيسا صوتنا ند بوي دقائق اول تاني هر بردوام دك فتره اجا او قلق مهم مثلا بيجن افا كل عندي بيوربو افا كل بيوربو حاجه دوي لحظه اول دوي دس بيكي نساخي بدن افا حنفيه بسيط عادي طبيعي درجه حراره طبيعي حاجه السركن ممكن درجه كم بكش بدلا بلاوي درجه سيب وبف ادوي هكا ادوي ممكن عميق بف ادوي سطحي قالكي مهمة أفا مثلا صوتنا آگر و آف مثلا بيجيك يان مزن آفا كلبي دا و جلكي ويل برن يا مهم دقا أول آفا ليكن وان جلكاجش بر بكن لأن أو جلكانا هين آفا گرم تداي و خود تداي و هر هيش سوج زيدتك و آگرشي نفسي تشت مثلا تديت آگر بر بو يكي و بازي كرغار وأفيد الدو بازدا فقالك مهم يعني راوستيني راوستيني هكا بشتاي صوت مثلا دانا عرده بو اكسجين لينخه وتشتكي باطاكي شل طار دانا سر تا مطمرين يا مهم مرحلات و يعني مرحلات دو چبكن نساخ تشتكي تي وركن دا گرم به و پاشه بگینن
نزدیکترین خسته او که که خسته صوتنه بیم خسته صوتنه زودترین وقت هنک يعني هن عالم هن تأخير كن دبن مثلا درمان ناليت كن كردي ونزانم معجونا ددان ناليت كن وهناك تشن مش ناليت كن درس داو قاطكي زها هش وگرم توركن و بلافينن وبفن خسته و چاقيجا دبه زوجة دكتور جنابته بحثي تشتكي جلكي جيرن كر اكيد افيا هي لو ما ام بيجين اخف نازده شو سروي چنده معجینا ددانا و درمان کردی و جیرانی ما هو کرده و فلان کسی هو کرده اف چند کاری ها بزحمت تر لید کرد یعنی اف گود کاته تا گوتن چند کاری ها بزحمت تر لید کرد براستی هر روش ام فيلم مشكله يعني حالات دوباره بقى و هر تو چندی بیجی یعنی دبی ام بیشن بس هر وقت خوش تکن و بیجی مانا گوتن ما جهه دیار ناکه پشتیته هنوکات خستید هنه یک دو هنه چون درمان کردی لیکرن و پشتی هفتی که هاتی یعنی سپتیسیمیا یعنی سپتیسیم یعنی پنجی ساده ساخت بن هگر انسان کد سپتیسیمیا نساخت صوتنه الحمدلله هنگی قرطال بونجی بس هر افتشتاهایی و هر ام دبینن و ماده چی بکن يعني مخابر حقیقت خلق کشت هندی بیتن که فلان کسی و گوت و گوت نوشدار تایبت من بله چبانه ورگریتن يعني أبا هندك دليل انكم مروف بيشتن هيش لهند خلق حقات المال الباش دمان دكتور اكر ام بحثي چندي بكين اف خلق وقتي تيتا صوتن و هاتا صوتن و ام بيشين اف حالة بساري هات دي چاوا امشين في مروفي وگرين نورناوا خلقي دا مثلا ايك صوت سرو چاوا جسميوية حتى ديماي ارگي كيه اوی کسی وگرین تناف خلقی دا بی دلیوی نخوش بید بی کو هزر کد کو که ماسیه کال وی مروفی اره مگوت تهاك الصوتن او بدايتا يعني فترك عذاب خارصاتك يعني دريج مشكلة أفي يعني خاصة صوتن هكا هات وسرفة بقالك بصناهية يعني هكا درجة كيف ودي ويجي ممكن صاحبه وبمشكلة وبآريشة وتشديار نكا بس هكا درجة سيب وشاري بيان عدوى كير بو مساحة جلك وبيدي في عمليات بفن يومهم طبعا هكا نساختي صوتي هر مرحلة كي چاره سریع بوه ومهم يعني تشتكي هاي مهم ترش تشتكي نوكا أولا بتوي علاج بك يا دوي تبه حاول تشاوي إنساني قرطال بك دا نمرت بله يعني بشتي إجا نمر ويشا تشاوى به يعني كيمترن يعني تشوه بن كيمترن انه مشكله بن دافوي وباش ايجاد تشتي مجتمعي طبعا يعني اركي مع حمياي دكتور جيو عائله ودروني ومجتمع وحمي هذا بيكفيت شنجي انساني وقرين طبيعي وبحيث يعني جيانا خو بردوام بك بشكلكي طبيعي راستي زحمتي تفيد هنه بس حكا هميها هاري كاربن ممكن ابنسون يعني حكا شو مشكلاك نبي مع انسان هنه تدبين الدولة عالمي يعني بياكينو دهرو موظفن وشو لكنو وزيركن وشو لكي باشيت كان كسنابي بوش بياكيه بس ياك صوت ممكن بيجك تشوه به ممكن بس شو لاخو حكات كو درست بو حمي هاري كاربن ممكن فايدة يجي في انساني بكن زورجا دكتور جهة الصوتي چد هر جهه که لشی مروفی بیتن چند یه معارضه کو هکر نخوشیک هات زیوی بگرید یعنی التهابک زیوی جهی بگرید اولا ما بشتی صوت و چاره سر بو بیتن کسان صوتی چند هشیاری خوبید و اکی کسی که آسایی نبید راسته و اکی جنابیتا گوتی جاف صوت دست صوت نزاچه صوت یه شولی خود کن بس بیتن تو حذرکا دیا پتر السروی دستی که کو بری بساجیدن بله هذا شيء مرحلة مثلا راسته حاجات فترة هشتا صوتي هشتا صاخ نبوية أفنا صاخ طبعا مناعاوي كيما حكا نصاخ أمجي مثلا خستي تدبين مرافق كيمن مثلا يكي برسيفي ورقال ممكن زوب برسيف بقرفي نصاخي صوتي مشكلة يزيدا بك في مرحلة هشتا علاجته مناعة كيما مهم أموي بباريزن مهم أم مناعاوي زيدا بكن
بشتي ساخده بالديف درجات بينا مثلا فترك هي حتى خد درجات سطحي بيجي حتى هاي وكي دو هايفا ابن ساخد بيخش حطافي بباريزه دانا ببني ونبن يعني رنجي بيستي بدل نبي يعني لو سطحي بيجي بشتي هكا درجات دوي وسيه بأف انسان حر فترك دريج مشكلنا هنا مثلا خريان هي ينجي هكا جلكن معين ببرخوك جلكي مثلا بامبي به نايلون تيد نبه هري تيد نبه دويجي هكا حطاف ليك جيك هي مثلا مفصل دايه برين كرنود مفصل دايه برين وابو برين روجكو دوسي ممكن بحاول نساخينه اي نباش افتشتانا هنه بس دبي نساخ جي هكا بردوام مراجعات خطوري بكي وتعليمات بده وعلاجي درست وهر فتره كده تشتك هي زور دكتور ام دي في پیوندی ورگین و وگرگ کاک عبدالله ایوار باش الو ایوار باش هانی باش سرچاوه کاک عبدالله کرم کبرا بله خدمتم دکتر استیام زور سپاس دنگی کاک عبدالله بچک بلند کن بله 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 کرم کبرا بله من الفيرادات اللي هنا فرمو بله بسیار که اگر کسی که بصوتن نمره صوت نری چند ساده دیگه نقش دادن بله بله و بسیار دویجی سوار جوانکاری است نشتگیر جوانکاریه زیران بوچه دکترت ما زیرک مینه مثلا بونو نکته که درجه بصوتین آن زیادی دیگه بهت نشتگیره که جوانی کردن و جوانکاری سرجا با تنها بده بر ایران ترکیه بوشه دکترت ما ایکونه که بوشه افخر که ما رکیل او بشمشیون خوبی کاری انجام این تو بجی من نوشداره و سای زیرک نینه کو جوانکاری کریارین جوانکاری انجام بدد بله یعنی کو چنش درد و حتی داویه بله کسی دیشته ایران آن ترکیه بوچار استری بله زور سپاس بودن دکتر کاک عبدالله بیشتن کنگی صوتن یعنی پلاس صوتنی چند بیتن کسان دیمری تو دی جیانا خوش دست دادن یعنی جهه که معین هیا که مرو بیشتن هکر هاتو سروچاوه توی گلک صوتن دیمرید یعنی سینگی وی گلک صوت یعنی زکی وی گلک صوت دیمرید فرق هم بشین دستک یعنی پیک یعنی بشتو حتا دین دوه ممکن وقت ما بريش قلت هكا بورا دكتور چنكو گلك جارا دي بيجن ماني كيم عرديوي صوت بو گلك نبو بس پامر راست وصا هي من هر لسنتركي صوتن عالمي ده مستواكوي هي بله مثلا دف بيجن سليمانية ممكن انا صاخكي صوتي بشكل عام بيجن حتى بينجي صديجي دفوان صاخ بفن صاخ دبن ونامر يعني نسبة ريجي صوتني حتى بينجي صدي بلكي الويرة بلكي بينجي وبينج بيجي شيس بيجي نامرن وممكن دف ماجي راستي حتى بينجي جي تشيبون وبينجي بس نمعناوي ايدي نامرن نا نساخك هي كهرباء قرتي وصلاواتي درجاسية وناف الديار ناكنو حمي صوتي بس ناف خيني وناف دامارات شوي يعني مشكلات مزن باطني بوي تشكري ميلاك صوتي واعضاء داخلي صوتني ممكن ابا بمره لو ديار ناك ولا 6 صدى صوتي لهم 5 صدى شي ممكن نساخك 5 صدى بمره صوتي بس سكري ليبو نساخ يا دلي ليبو مناعي ضعيف ممكن اوجي بمره بس هم بيجي بشكل عام انسانك ام بيجن جحيل بو مناعي طبيعي بو درست به هكا حتى 5 صدى جي هن ساخد بن دف ما خلته كيجي افتشتا تشيت بن يعني نسبة باش في فترة جي افصالك وفر دراستي جي يعني ريجي صوتني حتى بينجي وحتى تشالو بينجاجي وحتى رادكي بينجي تشيبونه بس نمعني هنا كان سيو بينجي برن بيكون مشكلة كاي يعني كانت مشكلة كي زور دكتور بس بو چی فرقی هنو بین مثلا جناب نمونه سلیمانی که نمونه یعنی 55 استراتژی تا گوتی حتی سلیمانی ساغ بو بس دف ما حتی 5 يعني 55 گلب زحمت بو فرق صحيح بيجن يعني او پیش کفتی ترى ممكن تهر امريكا حتى هشتي هبن ساغ بفن ممكن بيجن روسيا امريكا صوتن هين پیش کتی ترى حتى نوتاجد بهن تشيبون نمعني حدمي انسان نوت صدي الويري تشيد بنيان هشتي صدي الامريكا تشيد بنا بس مثلا ام بقرن سليمانية ودهوك سليمانية سنتركي تعليمية تشن الويري هن ممكن فيري نبن بلكي ستافيوان زيدت باي سي يو هبن يعني برفان تشتانا بنيا تحتي بيتر بس يعني بين صدي كم زيدا الفير نقلكي فرق نو بترجاك نقلكي فرق بس تشمش نهاني يعني سنتر بفرق يعني سنتر ونا سنتر فرق هي
في انفانتش داده والا يعني نافرو تركي طبعا بلكي تقانين بيشكي بترهاب مثلا انا هالفيدري دف ما حرنا ساخه كود غرفه كده وبرستارك لبرب افهم كان يلف ماني راستي بلكي الاوروبا افتشتانا حر نساخ مرافق قالنينا برستارك بوي خدمتاوي باقش دكو ويتشو وي خدمتاوي 24 ساعه اما مثلا وي ورا ويدحب هف ورا نجور ممكن چند افت بیت اگر که نساخ بمرید چونکو او خوی معارضی نخوشیه که بوی تشتاكش دبي حتاش ماتي طبعا فون تشتا كنترول لكن بس درنا يعني تبكينا كي هر ملت زختيت كو امي ببينو ما نعمرو فينو يوم بفن مالي وهرن ورد زان افتشتانا حتى واسطه شت من ده والله ورد دفنا ساخي تبيج نبيج يعني مستوى تيجهشتنا وماجينا نوك عالمين بيشاكي ما نوصاي يعني انا اوروبي وام نوك هاون افتشتانا تاثير دكن بس تبيج والله حمي اي بنجي صادي بمرن نشرته ممكن هاي بنجي تشيبوي وهاي سي صادي جي مري زورجا مثلا نسبيه بله دكتور كاك عبد الله بيشتن ايا نوش دارت ما ند زيركن ند شارزانه بر هندی خلق قصدش درفی و علاتید که دماتیت از صوتن یانجی چنکو بابتی جوان کاریجی دیبو جوان کاریجی چیتن یانجی از دیوی اضافه کن دفمه بی پاره کسان دید بی پاره دیشته جور دی چاره سری بو هبید بلکو گلک بیشن برا حکمت ما نویتن پارا اشما ورنک بیگزا پشتبانی حکمتی که این نگو از پشتبانی حکمتی کن بلکو گلک چونش در و ولاتیت وانا جی حکمتن بس پاره که هر جی ورگرید نشتگریه که دی جی ورگرید دید نانوش داره که دی جی ورگرید کرینا درمان دی جی ورگرید حقا دیما یعنی یا ما بپاره ایک و تمام دمدان نیزی کشی و ما باری بخونینه یعنی بلکو گلک چاروکی که ما بری وگا بگوتی جیرانه ما هو گوته پاده اجی بچم هکر نه بلکو خدا نب قیماتی جی خود بینید چنکو من نساخی خود نبرش در و لوامر یعنی اف هر دو که هنه یان جینوش داره من ایزیره که حقی خلقی بیشتش در و دو ام بیجن راستی جی ابخواه بباوری که هایی بس ممکن سبب گفن بو هکه بری ام بیجن بری 10 ساله يعني افتشتي وصاد شبوي ندهي وافرو شبوي يعني شميجه شبوي فتره كاتي دكتور اخصائي نبون يعني باسبور نبون سنتر نبون او درمانين وكا تقديم دبن بري نبون ما بري مثلا وقت حصار دو او مشكله وفقيرتي ما درمان نهانه قلق جرام الفير نوكا حكمه تقديم دكي راستي دابين دكي يعني قلقي مكلفن والدولتي دي مثلا امجل دفمه اف امكاني نبون دولتي 5 سال و 6 سال دولت بون نشيان فانتشتي انوكا الدهوكي خل دهوكي دامين دبونا ساخه وددن بري افتشتانا بو خل ويرجي نبو دبي بري نسبه صوتن كين بياجي بمرا ايجا بباوري چه بوي بس نوكا هر عالم بيشت كيفن اي ماجي ورجي بيشت كيفن مثلا بري 5 سالا دكتور اي تايبت من صوتن جانكاري الدهوك نبو کابیجه من یک نبو بری 3 ساله 4 ساله نوکا دکتر که حواله ما هات دکتر کردوان بیشن اول یک هات او بری اولیه که عربینا پاشه او هات پاشه اسات دکتر ندیجیتین و هنی جیتین هر دهره همجی یعنی نوکا دف ما خستا ما چونه 40 ساده و 50 ساده والله چون ترکی عمر تناس کرد چون تركي والداف ما يعني وان وك اوت بيجي راسته او شي حق كابي بريد واف تفكير هاي يعني هن باورينين تنهش بينا انا صاخي خنبت ننسى انسان نتيجه بكوي بيزي بفنتي بسرجوا للداف ما بدا علاج كان بس باور بك يعني نا او فرقه قال كي ناف ما تركي داي بلكي الفيري باشتري بلكي هر ويري چند دفتران كي دانه وهر نتيجه يكبه هكا بمريجي ممكن ورجي بمرو هكا نمر الورجي ممكن نمره هكا او سبب اي مرينه تشيبون الورجي دمرتو هكا تشيبون الورجي دمرتن بس بشكل عام بري افتشتانا هابو بباوريك هابو بس نوكا راسي از بيجم تباشتره قالك دائما خدان النخوشي ادويت زي چاره سر بيت مروف هزر كتن يعني بيشين اف نساخيه زق ايشك يعني بيشين پشت ايشك ده هندك حبكاده ودي رابطه ودي چي بيت بس بيدن چاوا مروف هزر بكت اف صوتنا يعني دستك صوتي اف دست بيكا نخوشيكا مازنه يعني تو شني درگه ده قطعی تو نزانی که ده پشوی درگهی چه بی ده معارضی چه تشتی دی بی کی ویتن وی بو نساخی بیجیتن یعنی رول هوا وکونوش دار چیت گود نواتش دادا
هین هکر بیش نجی برای منیان فلان کس اوش نیتا نخوشی تشتا مازنتر مایی نشرت به گافه او هما بمرید بیجین هند قوت دف نبیتن و دلی نخوش بید بمرید یان جی ام نبیجینه بیجینه تو چه بی او جی هرگاف او بیتی گازندید کرد پس چه نبوم دیمای ریکا در وی والاتی بگیرید و بیشی جه پیدی تلویری بمرید. بله راسته افجي مشكلات راستي ام حرود فيجي بنفس تشتيت بيجي راستي يعني روجانه يعني تشتيت طبعا نساخ القال نساخي يعني افجي شو لكن ودروناسي شو لكن هر نكا بري افتشتان انا ابون مثلا ام تختور طيبات ام ببينين ام علاجي بدنا ام تشتي ايجا يعني ايجا لازم ام بكن ام لكن پاشه ای دروناشی گلوی شول که آخفل گل و بیشه تیچه بوی یعنی اوجی به شولا خود که مروی نساخی اهلیوی هر دبی مروف بیشه راستی ایش نساخه که هی دبی توی تیبک هینه انه ممکن اذاب هیوا بمینه علاجا في دريج ممكن عملي بيبفتن وممكن نسبة يعني تبيجي نسبة هاي نسبة بينجي صادي هنا كان دمرن دبيت بيجي أهلي نساخي دا زانب اللي أنتونا بيجي ممكن صبا بيجي بوش وأنا قلت من وخب سحكر عرضة كيده وصخد شيء به أم مجبور إنه كأم نشارن أم بيجن أو قلت نجي باشه تي بيجي تي وان تي بيجينا أفا وصاي بتختار قال يعني معروفيت نساخي وان تي بگینه به اف نساخی چاوایی و چندی ممکن دريج بكون مشاكل ويچنه و ممكن چل نساخ وره افانا يعني نوكا ام خود بيجن ازجد بيجن مهوالي مجد بيجن بكا چندي خطر سر نساخي سر حياتاوي هي وان تي دگينه هنا كان تي دگينه هنا كان قانع دبن علاجا خو دفما تمام دكن وهنا كان يجي ممكن هرن زور جانا دكتور دما كسك اتصوجيتن مروف دهیتن سردان ویکت اسمیان هر ایک دیه ده سردان ویکت دی بیجی اوه باشه یعنی دی چه بیده و وضعی باشه بلکه حتی باخه بیدنجی تو بینی اوه باشه بس پشتی اینگی چند روزک دی چند کار روزک دویان دهیان حتی دیمای اف مروف دی مرید و مروف بخود چه هزرت کرد یعنی دما کسک نستاق با صوت حتی دیمای دما گشت دف هوا ویا بیدن الویری حدک بوی نخوشی بیت دارن یعنی او نخوشیه مازنتر لی نهید و راست اگهجی او تو دبینیه باششی لی پشتین گیدیم مرید اگر چه نه دکتور تشتکی و شرطی دویری دایا؟ اره نه شرطی بس اف يعني طبيعة نزاني طبيعة صوتني وصايم نو كان ساخت صوت بينجي صدي حفتي صدي تدبيني رجا اولي تد مشت سربيات مشت لان هشتا يعني صوتني هين شولدك روجك دو سيج نوكا اثاره درد كفن مشتي دو سي روجاج يعني سي روجي اولي خاصة كو جحيل بتدبينه انسان اخذه ودخو حتى بنجي صدي شي صدي حفتي صدي هنا كان 10 روجاج يمينن هنا كان حفتي كيد مينن هنا كان بشت 5 روجاج دمرن اي اولاتي يعني هي بشتي سي روجاج نوكا التهابات بلش ندفن ساخي صوتي 48 ساعتي اول حتى يعني حفتي ودو ساعتا هشتا نسا انفكشن چينا بو يام تبيجن هين بدايتا انفكشن روجا سياو بيته دس بيت كت حكا دس بيت كر حكا نساخ يعني صوتناوي كام بيت تدبينه يعني هدي باشتر ليتت بس اف نساخ ايه صوتناوان قلق بنش بشتي حكا ما نقول 100 صدي وتاخير نبو بافاني هنا كان 100 صديتين ممكن كان ساعتا وخلاص بس هن ام علاجي ام ددن سوائل وانتيبيوتيك والبومين وتشتي بيد فيت عم ددن ساخي ممكن بيشكي عمري دريج ببه ام جيت هيلم بيشكي دريج ببه لان دف ما او قانونين ام بيجن حتى ام زانبن يعني صدا صادجي ودمرتن ام لفيري ام علاج دكن راستي يعني سببك ممكن يعني قناعات ودينيا ومجتمعيا وافتشطانات بس اوروبا وان هنا كان بريار الدين انه خلاص فيها بس مسكن بدي وهناك سوائل وحتى يعني خاطئه من تاخذ استينا او تختار هنا بريار بس ما الفرق او بريار نين راسي چنا ساخي بچند ساده بده علاج كان مر ما ويتشاخي جاو دستي خدي دست يعني طبعا مرف زانو ام دبيجن نصابر فيكي نسيروجي اولي باشن هكا نساخ كات سبتيسيميا هكا باشت كافي مالتيبل اورغان فيلر هرجا اندامي راد واستو باشي جواري دمرتن اواش نشكادي
دکتۆر پشتی مەلق و ناغێت سۆتنەی خلاص کرد یەت ئەم بێژین پشتی سۆتی ما نەسەق خۆ قەرتال کرد دێژیت ئەم دەچینە تەوەرێ دوێ کارێ جوانکاریە و ئەم بێژین ڕاتبکردن و تەرتیبکردن دێ دەست پێکەتن هەکەر جەنابێتە مە بەحسێوی کاری بکەتن کەنگی ئەو کارە دەست پێکەتن و کێفەرە یان پێتڤە بووی کاری بکەن هەر کەسێکی سۆت دێبووکەن یانژی هین دزانن دێبوو کێکەی و دێبوو کیرێکەی بەری ڕاستە ئەوە هەی جوانکاری و هەی ڕاستەکردن بەێ ڕاستە پشتی سوتنێ نوکایان مهم ئەندام شول بکە یعنی وەزیفەتا مثلا ئەم بێن دەست سۆت یا مهم بەری هەمی وەکتا گوتی پشتی ساخ بوو یا مهم ئەو دەست شول بکە لاو شول بکە جام بێ نەجام بد مەرحەلا دوێتێ بەسییان مهم باش شولگیری و کارێوی شولا خۆ بکێ دانێ خۆ شولا خۆ بکە بدەستی یا مثلا بێجن vê derê sotinekî dest awsayî neşitin cilkê xwe berxwekê yan şûla xwe birêve be ya muhim ev e ewel şîl defmetî nûka mesela hat û sot û sax bû çû piştî fetrekê derecavê kîr bû tên yan tiblê wan pevlezqînî yan erdekî de nûka em wana rast dikin ewel şî rastvekirin e dê vekin heys û her were paşê êca merhelek tê yani yan jîl gel em bêjin ser û çav sotî bû besît be em îlaca dinê داطني نبطني ودا كريمي حطابة وهناكي تفتيح وافتش مشتي وصام ددنه بس هكا وانضام شولاوي باش مثلا حفكاوي مثلا فيريف لزقي بيت تفكه زوترين وقت دا هر تأخير بو هر خراب ترليتين يوم هم اول شي وظيفي انه او انضام شول بك وباشي اجا تجميل حتى تشتي مابي شي بوتن ممكن امي بكن بونس هانا مثلا صوتن جهه صوتن تبقى هانا انا سيليكون هاي وجيل هاي وشيت هاي ومشدات هانو تشنل فرهن والفيرانين والاربيل هان التركيان هفتشتانا باشتين زوج دكتور ديفي بيوندي جواري فقرنا باوي اي نوريه بارباش بارباشترو خوشتر که قبل به زور سپاس کرم کسیده من دنگی باوي اي نوريه زیده دستخوشی لرببری آبادینان ساتیم بوی بار آبادینان و خیر آسنا دکتر زور برای دکتر شوانی دیم زور سپاس بوده راستی دکتر اگه جهاد که و دکتر اگه گلک برکت که گلک خیرات نایتیم و دستخوشی تجیتیم بو اینانا وی میوان زور بره ممنونیتم بابا من بسیار باش دکتری اگه گبل بر بله قرمچین صوبنه که دکتر اگه یا بسروچوی بدن دکتر چه علاج های بو یعنی مثلا شینوارت صوبنه بله و مانا و یعنی خطریات صوبنه چند ساده خطر اثر وجی بشر بسوشتن و زور سپاس بوده و خیراتنا میوانی کم دوباره ممنونیتم بابا آینولی سرچاوید دکتور تقول لي هبو بيشتن بشتي جهتي تصوتن دي قرمه جيتن بيشتن دي تشاوا تشي بيتن و چه خطريات سر مروي هيا بشتي ام بيشين اف صوتنا جه خود گريتو چي بو و بيشتن دي كارتي كنا کا مازنت وقتي دكا چنكو قرمه چي بچي كه مثلا قرمه چي صباحي او دي مازن بي طبيعي يعني او دستي هو صا قرمه چي دي چلهيت او زكا او بي طبيعي دي مازن ترويتن بحاله دي چه خطريات سر مروي پیدا بن بله راست هكا او مثلا بيجن دست قرمچي زوترين وقت هكا نبا او ده تكلستي تشيت بت ممكن او مفصل ايدي خوشك شول نكه نبي فترك يعني هاي حتى مجن چندی زو او مشکل چاره سبب هندید باشتر انجام جی باشترن و او اندامان جی ودگر هرکی خراب باشترن پاش او بلکی قرمچین هبه هگت بیستی تنه دبن نوکا یعنی چه صوتن هم راستی صوتن من ما اولی جی گوت هگه درجه که بودوه براستی او آثار گلکی کارسینینن ممکن پیچکی رنگی بدل به کرماچی به نیانجی نوکا هگه سکارک به ممکنه بعملیاتك راست به باش به کمتر لیور یانجی لیزر جی هن جورن لیزر هن بو مثلا سکاری کم دکه افتش مشته نو درکتن پیچکی در عالیه جوانکاریه دی یعنی حتی راده کی و مشکل کم دکه بس هکه ما گو قرم چاندن یان دست پولزقی ببری نوکاج ما گو زودترین وقت چه به باشتره حقی چندی تأخیر بو هندی باشه مشکلاوی هر تا چندی وکیجی ممکنه
اركي خو خاشكرانه مش بر وقت سر شويه يعني تبل مثلا ممكن وتر كرت بفايدي تفكر جيت بيجي تطويل وتر جيت تشيك هان چندی زودتر چه طبعا دكتور بريادن بس يعني چندی زودتر چه هندي باشتر زورجنا دكتور ام دهينه بسر ام بيجين كريان نشتغريه يعني ام بيجين ينجوان كاريه و رازدگرنه ما بحثين ديكر كا دي كنگي يان دي بو كيكي ادوي بو كيكي ندا بو كنگي كندا دكتور اول ديف بلكو هندك حست كان يعني حست كان تبو بكي راست الصوت حست كان تبو بكي دي ديف حزاوي بيتن يانجي دي ديف في بيت فيا نوجداري بيت چنكو حز او بيت في تشتين جدان بلكو اويد فيت بس دستين نوجداري دا نين في كريارا نشتغريه بو بكتا بريد مانا حكاهات و تي دكتور و بريارا خبستينه كابي حكا تأف نشتغري كر دي فايده جي بك يا نا حكى فايده كي بك بلا بك بلا دكتور بو عملي بك لازم بك جي بس حكى تزانه يعني تي عملي كي بك وبي انجام دي بوش تي بنجي وخساره وتعب وخطوره وهكا فايده نكر دي بوش بكن انا اذكر موضوع اف انه هر ما ناف نشتغري بو نساخي كر دي فايده جي بك نا اب خد دكتور زانه بس نساخ نزانه ممكن بس دويتوي تيبك هنا يعني تفي نشتركي بكيجي ممكن تفايدة نكه حكا فايدة بلا بك وشغي نساخ ودكتور بيك فيد ببرياري بدون چند ساده و فايدة شي بك 20 ساده 100 ساده 80 ساده 50 ساده ديف مشكلة ويدمينه زور جانا دكتور بلكو اترنشنين من داد قالك وكي جنابته وطيبة تجهز قال جرى قال ورنشنا يعني هكريكي دستكي وصوتيان بيكي وصوت حتى ديماي هكر جهكي دي صاحبي دي بو هندا گوشتي الويرين كان ابوي جيفه عند دستي وصوت كاده كان نافزكي ودا حتى ديماي بس ما او نزاني هكر ايك همي صوت دستو به همي صوتن وبلكو قالك جيفها بنديري همي مروبا ام دي بوي چكين يعني لا شويه صوتي هندك ام بيجين رهد ماي وعضله وهندك هستيت ماي ام دي بوي چكين دكتور دي گوشتكين دي چاره سرياوي كين و چاره سريا جي چند اب زحمت اوکی کو ایکی کو نیوک صوت بید یان ربعک صوت بید مانا اف مثلا نوكا بري نوكاجي ما جو هن سنتر نهنا حتى 50 ساده جي ساخت بن اف مسئله انه انسانه کی چند رجا صوتن زیاده به کیر به او دی برف احتمالا صاحبونه جي كمتر ليتت حاجه چند بلند برجا ويعني فرح به وكير به هندي عمليات دبت يعني همشيم كرتي وكردي بيجين هكر ايكو صحمي صوت وكي كو امشيت بيجين او دي جيانا خوش دسه چاره سريا ويلدف ملدهو كي اب زحمت حتى هكا صد ساده بو درجه بلا صوتن كي بچ مشكله نينه ودو سطحي بيجي يعني هكا چندي بلند بيجي هكا فترك هي در باز کرد 10 روز 15 روز يعني صوتن جي الديف بلا صوتن هي درجات دو سطحي يان درجات دو عميق يان درجات سي ام بيجن ما يك هي هاتي 7 ساده صوتي باشه 20 ساده درجات سي و 50 ساده ام بيجن 40 ساده درجات دو و 10 15 ساده درجه يكي درجه يكي چ مشكلات نينه دو سه روز كم صوربون وهي بچن درجات دوجي لازم فترك هي وقتك هي 10 روز 15 روز حتى عم بيجي ماكسيموم 20 روز لازم او اي سطحي جي ساخ بفي حكت في فتره ده ما انا ساخ نهشت دي كف مشكلان دي جبلي صوتني مثلا سبتيسيميا ويانجي قصور اعضاء يان نساخين دي اي چه بفن ام بيجن امبوليزم يان تشتك هكا قرطال بو اف فتره در باسكر 50 ساده ساخبو ما 20 ساده اف 20 ساده احتمالا ساخبونه گلکه ایدی تناسكر دكار عردكي راكو دانه بس هكا نساخ هاتو 100 ساده بيان 80 ساده بو درجه سيبه احتمال راستي يعني ذي نسبة الدفع زحمته زوجان دكتور السرچ اساس يعني مشين سرچ بنما بيفر ام دي گوشتي جهكي بو جهكي دي مثلا يفيري دي بو بشتيني نان دي بو بين يعني چاو او دي ادگالي گونجيتن هري هين بري هنگي فحصا كي بو كان يان دي گوشتي وگالي گونجيتو هما هكر ما وكرجين افا دي چاو او ساخ بيتا يعني تا برينا كي برا جهكي ساخ برين دار كر كدا جهكي دي چه يعني اري وصاي مانا ما قلت نوكا درجه سطحي هاني واكير
بله بس ما كير كر ما فيريجي كير كر ما برا مثلا ها وصاي موضوع نوصاي وقت بيش اريد برين ما برين كر بله ما كر ما برين كر بس او برين الدف ما جهاز هنا عم جرد بين جراف طبقات قالك طانكه هم وي برينيت كن درجات دوي سطحي درجات دوي سطحي فتره 15 روجات لازم صاحب به عارف فكرة انه تجيكي بمعنى ما نوكا قلت حاجة 5 صدي بدرجة سطحي بن ممكن صاحبه وبمشكلة امجي اموي برينا تشيت كان لازم ام كير نبن حتاج موارد طانك بحيث او دجيزو صاحبه او عرض مداني جي بيقرتن طبعا او كان ام في عمليات كان امجي صوتني سطحي رناكن الا كير بن درجة 3 و4 حكى اوانا خليك نادن الا في ركيبه ابا اجا دفرد دي مريارات اختوري يعني چند ساده هر جاره ممكن تو دوسي عمليات بك نحمي بيك فدا او مساحه جي فرح نبه دا نساخ جي برينك زيده نبتن خطر زيده نبه فتی مرحله که چه که صوتنای تکیم کرد 10 ساده 15 ساده حتی جینا حتی 18 ساده 20 ساده شید سیشن اکید ممکن چه بفه تی خلی بگیره خلی دا او ساخبو او عرده دیجی کیم بو او جی ساخبو ممکن سیشن اکده پشتی های وکی آن پشتی دو های و آن پشتی الدیف وضعی نساخی و تچها بریاره بده فاو جی ام جی دبن ام دکن برینک سطح ساخ دبه زور جا دكتور هكر ام بحثي هبونا تشتاق يعني بيجين كلو بلين بردستي هوا بكون وجدار جنابي تبا كون وجدارك اكيد الجالك ولاطه قريه تايبت هكر ام بحثي ولاطه كين اوين كو جالكش خلكي ما قصدت كتي تش ايران تش تركيا يعني حتى ديما هر ولاطه كيدي ام كيش ريزي داينه يعني ام باشين تش بردستي ما هي چاره سري بردستي ما هي تشت بردستی ما هی اوی ارزان ترجیش و والاتا خدمت گذاری اوات تکرم بو نخوشی تاراده کی باشه یان لوازی تیده هیا هکر جنابت مرون کنه که سر وی چنده و نخوشخانه نه اوین کو وی کارید کرد راستی ام بیش ام سر نخوشخانه آسوت نمی بله بله کاری ما بله بله ام بحثی بکی هکر ام خبین يعني مقارنه بکن بأفولات دارو بريمة يعني هم يعني منقلك خراب راسي نسبيا تشن هان الدفوان دف ما تشترن وتشن ماجي هان باشترن شوان مثلا وقت ام بيجن هكا ام خلق ايران مثلا اف تشتي دعما حكومات دده خستي بو صوتيا ممكن او دولتي دابين ناكن ممكن نسخ بكربوخ انا ام بيجن الاردن بان لسوري بان لايران به نساخ اف امكاناتنا الحكومات ويدرين نين جافان تشتا دابين بكم بونس الانجلكي تكلفه بلنده بس ممكن تشند او شيء ما باشتر بن مثلا بيجن يعني الايراني انا استمثال هنو زرع الخلايا هنو دف مانين راسي افتشتانا اما الاوروبا امكاناتهم طبعا جالكيش اما بهترن ما بقول شيء امكانات اقتصادي وعلمي وتشن هن الدف وان دف مانين بس تشناد ام نقلكي يعني ام تشناد هن ممكن ام بيجن ام تركي بيجن ممكن ام نكيمي وان بن ام نابن ام جوان باشترن بس تشنادي او شيء ما باشترن زور دكتور مفيتن جناب دارون كنا يد سربي خارجي هاتنا في بيلا اوار ام بيجن ابانيزي كي الصالة كان 2 سال برادر الفيرينا وقالك خلتك ابروكا سر باريز جهاد هوكي كومبو جناب تبكو نوشدارك النخوش خانا صوتني الدهوكي تنابيني بارگرانيه كا مازنتر سر نخوش خانه چكريه هكر كي ماسي جي هبن ويت مروف حقت بيشين دلك ديام چاوك دي ورگي چنكو او خلقي ما هي زيادة ترها تايبات بيجين اويت هاتن جي زوربه اول كامبادا يعني آگر بربون هکر جهکی بربید اولی دل کیری بربید دل ناف کم پکی دا بربید صوتنا که چادرن دیوی گاوی وی را چید نشرط ایک یا بلکو بینشش کاشی بدت گل خو حتی بیشین کنترل سر بتگرم بارگرانیت چی بوا او نخوشین واکمپان بیشین صوتنی واکمپان چند زیاده تر لحاطینه بله راست اولا هم بیشین همان يعني سكان دوهك تقريبا دقات لهاتي افصالك دوام زيرنهاش بنابر ودوهك تقريبا وك يك لهاتنا وراستي صوتنجي افنا ساخي او فقيراي بيتر يعني انا تبين تهر المانيا ممكن تهر خستا صوتني تبينه
5 ساده 10 ساده كامن يكور والله 8 ساده و7 ساده افتشتان جمان گلکی كامن اما دف مع حروش دين 5 ساده و 40 ساده و 35 ساده ما افرو كان من دو داخل كرين يك 45 ساده و يك بچوك 15 20 ساده هي حروف وانتشتان دبينن وأواره طبعا ظروف وانجي نأيك فرق يعني كم باي وكون وكهرب وواير وافتشتانا حمي مكشوف وحماية ووقاية وافتشتانا كامن وحتى لودك مازن سر ما هي نساخيت كامبي دابت نوك يكي مالاوي هب خاني هب بگين مثلا حتى حدا كي ام كارم يديسشارج بكنش خسته درخن باشي هر وره في داره بس اي كامبي وي از كامبي د چاوتي وي درخ ما دبت وي به تخسته د فترك دريش حتى باش صاغ بف لا وصاغ بيج نكت تشوي درخ لنا افجي لودك دنه مثلا نساخه كي ام بيجن طبيعي بمالاوي الفيره باهلي الفيره تش پشتی ده روزه هگه صوتنای گلک نه به درخه بس ای کمپیت نشوی درخه بر کی هره کمپی و کون و ظروف سو يعني نساخي نه يعني آلیکاریا اینا که خو يعني الویدر علاجا خود تمام بک و هر دروجا جار که وره اوشی اقتصادی يعني پرانین بوره که و درمانی بکره افجی بارک و بارگرانی دكتور جنابت بحث دو حالتا كر يعني ايك زاروك ايك عمر تعامل ادقال كيشكي يعني بيجين چاره سري ادقال كيشكش وا چه زاروكا چه جنه چه ام بيجين گنج ياندان عمره تعامل ادقال كيشكش وا زيتر چاره سري ورگيتو چونكو وقتی مروف بيني تشتك چاره سر بو طبيعي دي كيفا مروفي هيت و تمام دم داد جسمي كيشكش وا زيتر ملائمه بو يكي كو چاره سري خود سر بگريتن بخوی راستی يعني گنج زاروک و ای دان عمر هكا بو سرش سالي توشي آگر بربوني بون الصوتني تقريبا معاملان دبي يك لان اوجي مناعاوي كين دبي ای دان عمر و ای بجيجي مناعاوي يعني امسر مناعي شو الكين مناعا و ابجي يعني ابجيك مثلا تبين الدستوي ودريسين قالكي بزحمه بجي كنت بلاي حتى تبلا في زحمتي تد هي اما درست باش جحيل جحيل بن شو القلوان خوش تره جهر دو كيدي زور جان دكتور دائما برف ديموهي كي بهات هكا جنابته پي وكا ديموهي كي بي تو شي كرم كي پي و ديموهي كي امام سپاسيا كانالا بعدين صار دكن برنامج واق و ميفان كرن و ام هيفيدارن جو بينا راجي فايدة ان شاء الله خاطنا ما كربو سپاسيا وات كان اما ورزي زلستاني از بواري مدي استفاده المهبي چنكو آگر بربون و تستوصا زيادتر چيد بي زلستاني قالك چه بو انو قال خستش تشتيك بينن حاجه نساخه ما بون دو قاتل هاتن برسستاني دكتور زور سپاس جنابتك و تو مهمان بو گل ما نشتن گل تجه سرفرازيه قالك سپاس زور سپاس بله بینرین هجا خوش تیوی به چند هم گشت ندیمایی که خلق و ابروکه و برنامه هوای روشانه ایوارا بایدنن هیوید که ممشه بیچه خدمت هوایم برایز بگین تا موهین و خلق کادیوی برنامه جر چاودری خدای مازن دابم بخاطر